Този поздрав е направен специално от Ани и Ангел за техния син Донков от София по случай рожденият му ден. Боксиорчето Донков и ектечала в кома каперен. Најкумареле со шампионо си во специјално. За боксиорчето и за мароканеца, шампионите на мама и тати, гордоста. Ани и Ангел се борят за техните деца. Те за тях живеят, за тех се борят. И на за најмощните братја, мароканеца и Донков, няма кој да ги бутне. И поздрава продолжава за боксиорчето Донков и ектечала в кома каперен. Најкумареле со шампионо си во специјално. За боксиорчето и за мароканеца, шампионите на мама и тати, гордоста. Мароканеца все им върви и силен мощно, фамилија капа барел тумен. Она и баре, а не София. Ани и Ангел всичко постигнаха за своите деца. Имат златни деца и къща палат. И поздрава продължава за боксиорчето Донков и ектечала в кома каперен. Најкумареле со шампионо си во специјално. За боксиорчето и за мароканеца, шампионите на мама и тати, гордоста. Специјално от Ани и Ангел за техния син Донков от София по случай рожденият му ден. И поздрава продължава за боксиорчето Донков и ектечала в кома каперен. Најкумареле со шампионо си во специјално. За боксиорчето и за мароканеца, шампионите на мама и тати, гордоста. Ани и Ангел се борят за техните деца. Те за тях живеят, за тех се борят. И на Ибаре, а не София. За најмощните братја, мароканеца и Донков, няма кој да ги бутне. И поздрава продължава за боксиорчето Донков и ектечала в кома каперен. Најкумареле со шампионо си во специјално. За боксиорчето и за мароканеца, шампионите на мама и тати, гордост.